Ngeri muchene yochukane bachumiretie kulikithia ati mubunge wa Tharaka Gitonga Murugara no kubatara kuikia giti kia gavana county ni Tharaka nithi wona gavana Muthomi Njuki arige kibindi kiake kibieleba itariri tomi ibyo ugambi baba ugite jiji ni yakiwithirite akyunania wiru bonene kuyeka gavana Njuki bakiwa bange baraba kwenda gitike batiritete ngwe enje akitwanya turabana nkeri kaitene kato tongeria buritete yane ndikire kiatho kia kugathio onko nja kwa Gitonga Rukindo tawira tukumenyethwa ni Samuel Gaishima. Awala wametoka Mwembe na wako hapa. Akariba ntere cha Rukindo chuka wadi ya Karingani emunde barere ageni ba mubunge wa ichigo kia Tharaka George Gitonga Murugara kiathonikira abarugirite thigonko muchi wake wa ntere cha Rukindo akiaraniriana akariba ba Gitonga na kathiritie utongoria bwa gavana Muthomi Njuki akiuga ati murutire wake wa wira mururumojo wake wa yiri wa wathani no munene kiri wa mururumo wa mbere na intibanderi MCA Matharaka monde me matano maunge gavana mukono hengo athirike tabu yake ena thiri no tumantu ba memero aga murungu na tethie matikae Tharaka Nithi county na ibwega MCA Matharaka imathikirie na imathukuma na gavana na imbira gavana kagita wa kagita chubira MCA Mara no ntikwenda nombo wa wachinwa nara ndenda baruta wira bare amwe likewise inkoria baba betu bachuka na Mara iba supporting governor wetu na rute wira yake bwega athirikirie tuge thukuma times 2 maaturuthire last term multiply times 2 irwariaro na rugwetwe mbaru na atongoria banterino cha Rukindo baraba kugati Njuki na batiri kwegwa giti gia useneta nyuma ya kurikia gipindi yake kia biri ta gavana kira ninkenda kumuromba antu metu Muthomi wa Njuki angeja gutwira tumumagarie bantu bangi tume na chiana na mangina na methe tumubira barako geto Gitonga ariuganwe akugana kuthimbere na wira era Njuki akoruta akiuga ati wira era akorutira gichigo bunge kia Tharaka ni kumwendia arikia iratu bya kinamba 9 uchwe mtu wina rwayo namba 9 warukaganira mbukwigwa namba igana ibiekirite aturi bako barukindo kagita kagakinya turuteni stakabathi inucheta wata ile ya kielelezo ile utie wongwene onkeruki ya njinjo yobo kuonaga imbeto irachi amukiritwe na karibaba bakiwe gati bakithima atongoria barabonde bakwenda gitiku Gitonganwe akugana wekira iratu bya Njuki twiciria ni nteto cia muntu loge karira gitikiu nikenda wero ni Muthomi Njuki arutete thie naki na ni mambereretie kuga ni mautebu ende nyu mutiko mekire mauma kuga leo nowe kamukuya tamu gukira na ni kwawe muri ni gane twako promise kuo kwenda tugakunengera na Rukindo totana kirauko kibwae tukaumiria ne bwama totana kirauko na kibwae tugekatia mheshimiwa wetu Gitonga Murugara nwe wonire sabu areas ni mabati malikanwe akebida moshoni bunge wakuga area managers ni mabati mekiatia maribagwe bariuga kiri baraba kwenda gitiku kuri atongoria bamwe bahapetwe kanyaga gutungatira akaribanterino ende barega ko batungatira bwega murimu wa muchoka nugo thagatia twaina murimu 2007 wao 2007 twathuri ale munjumbi aruta petike murimu ino mo kwenda gutrio monthe uri aringire Muthomi wa Njuki uri enda achuka university gitagakwa uri augire kagurire kura uri augire achuka ne twa ritu muno uri abingire cibitare mena ragwa turugurira mochari ng'ombe igiciara na ikibuna ciaragia bomwe kwene guciara baba na kwene ya mare kuluthatia ikubuna ni muendelee kubuna kana ere guciara mutano uyu wakuma baba kenda acha kuga na kwenda gitikia gavana tatungwira bwere nimbukumbera bunguria tatungwira gitiratia Muthomi Njuki athiire gutuluira into cietu cia CDF ya chuke gamba ng'ombe teka ringirwe kobira muchecho anatika Muthomi Njuki ari nthaka ari njamba atacha kugitatia atacha kumba riu muntu na turuthire mebia na auga kula cia chuka kagitiratia
kagurire. Nkiripotera Weru TV kuma gĩcigo bunge ya Chuka Igamba Ng'ombe, Mbita wa Samuel Gaishima.